Tekereza kwinjiza inyungu ikubye gatatu ku muntu umwe gusa ugereranyije n'ibiciro by'ahandi mu isi. Birumvikana nk'ibikabyo cyangwa kurengera, ariko ibyo ni by'amasosiyete akora ingendo z'ikirere mu burasirazuba bwo hagati ziri gukora uyu munsi. Binyuze mu gutumbagiza ubukungu bwabo, gushora imari mu kubaka ibibuga by'indege hirya no hino mu isi hose, ndetse no mu gihe amasosiyete n'akora ingendo z'ikirere y'i Burayi na Amerika atari kugurukira mu Burusiya kubera ikibazo cy'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Aha izi sosiyete zo mu burasirazuba bwo hagati zisigarana abagenzi bose nawe babahanganiye, bituma binjiza akavagari k'ibifaranga umurundo imashini ibara mpaka ishyushye. Ibaze ko ubaze uhereye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu 2025 kugeza mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka, izi sosiyete zari zimaze kwinjiza inyungu ya miliyari 5 na miliyoni 900 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mafaranga y'u Rwanda akaba arenga tiriyoni 8. Iyi ikaba inyungu ikubye kabiri iyinjijwe n'izi ndege mu mwaka wose w'ibihumbi 2023. Aha nanone kandi bigahita byumvikana ko imwe muri izi sosiyete zikubiyeho ibi bifaranga harimo na kompanyi y'abara bikomeye cyane yitwa Emirates Airlines. Iyi ni kompanyi ifite indege mu cyumweru kimwe gusa zimara amasaha 4,000 mu kirere zitwaye abagenzi zibavana ahantu hamwe ziberekeza ahandi mu bice bigiye bitandukanye by'isi, uko indege zabo zikorera mu bihugu 150 biri hirya no hino mu isi. Aba kandi bazwiho kuba ariyo kompanyi yonyine ikora ingendo z'ikirere igira indege nini bihagije ku buryo zitwara abantu benshi kuruta abatwarirwa mu zindi ndege zitari izabo. Izi zikaba indege kandi zikorwa n'uruganda narwo ruzwiho gukora ibidege binini cyane rw'Abafaransa Airbus, bakanagira za Boeing 777 nazo nini cyane. Ubyumve neza ko yariyo kompanyi isumba izindi zose bikora bimwe mu burasirazuba bwo hagati hose, yewe ikaza no muzimbere mu zitwara abagenzi benshi ku rwego rw'isi yose. Igitangaje ariko ni ukuntu ibi byose byatangiye ari igitekerezo cyafatwaga nk'igerageza, bisa nkaho bitazigera bigira aho bigera. Ni mu 1985 ubwo Leta ya Dubai yashoraga miliyoni 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo hashyirweho ikompanyi izajya ikora ingendo z'ikirere, ariko kubera ukuntu aya mafaranga yahuye n'umushinga wari mugari, izo miliyoni 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaye nk'akajojoba mu nyanja, maze birangira hakodeshejwe indege ebyiri zonyine, nazo zitari nini bihagije ngo zijye zitwara abagenzi n'imizigo mike cyane hirya no hino mu isi. None uyu munsi kompanyi ya Emirates Airlines niyo ikize cyane kurenza izindi mu isi bikora bimwe, kuko ihagaze miliyari 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigira na rumwe mu nganda 50 zikize mu isi yose. Uru rukaba urutonde ruyobowe n'isosiyete y'Abanyamerika ikora ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi, ariko byose bihuriye ku ikoranabuhanga, Apple. Ikompanyi ya Emirates Airlines bibarwa ko buri mwaka itwara abagenzi miliyoni 50 hirya no hino mu isi, bituma yinjiza miliyari 32 na miliyoni 600 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wose. None ni gute sosiyete nk'iyi itari yifashije, yakomokaga mu mujyi muto cyane nawo wari wuzuye umucanga icyo gihe n'izuba ry'ubutayu, yahindutse kompanyi ya mbere ku isi hose ifite indege nziza nini kandi zigezweho zinunguka menshi kurenza izindi? Ni gute? Ni irihe banga yakoresheje ngo yanikira amasosiyete yariho y'ibihangange bikora bimwe nk'iy'Abongereza British Airways, iyitwa Rwandan ndetse n'iz'Abanyamerika zikomeye ku rwego rw'isi? Muri iki kiganiro turatemberana mu ndege ya Emirates Airlines, tumenye byinshi utigeze umenya kuri yo nk'indege igomba kukubera amahitamo yawe ya mbere mu gihe ugiye gukora urugendo rw'ikirere. Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Wari uzi ko indwara ikuzahaza umunsi ku munsi ikaguhangayikisha ishobora guhinduka umugani burundu mu buzima bwawe? Nibyo, ibi byose birashoboka mu kigo KUNDUBUZIMA Health, ahatangirwa serivisi z'iyunganiramirire zikomoka ku bimera zirinda zikanavura indwara zitandukanye, harimo nka diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, umwijima, hepatite B na C, prostate, umugongo, ikibazo cyo kurangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro ku bagabo, imitsi, constipation, impyiko, rubagimpande, umutwe w'uruhande rumwe ikizwi nka migraine, indwara z'amenyo, iz'umutima, iz'uruhu ndetse n'iz'ubuhumekero zose zigakira mu kanya gato gashoboka.
mutugane aho dukorera tubafashe. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etaje ya mbere mu muryango nimero E050. Ukaba uzarangwa n'ibyapa byacu byiganjemo ibara ry'icyatsi. Ndetse ku bindi bisobanuro ushobora kuba duhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri nimero yacu ariyo 07 85 68 66 82. Mu kigo KUNDUBUZIMA Health Care, kubungabunga amagara yawe ni inshingano zacu. Ibi byose bitangira mu myaka yo mu 1960 ubwo Dubai ntacyo yari cyo ugereranyije n'uko uyu munsi ari umujyi umeze nk'uwo Yesu yagiye gutegurira abantu be, urimo byose ariko bihuriye ku gushashagirana. Iki gihe Dubai nta muntu wo hanze yaho wari uyizi, yewe n'abari bayizi ntibari bayitayeho kubera ko kari agace ko mu butayu karimo umucanga mwinshi, izuba ari ryose, nta nyubako ndende zihari, nta mahoteli akanganye ahubatse. Mbega kari akagigi gato kabagamo abarobyi nabo batari bifashije. Ubwo rero mu baturanyi ba Dubai ahitwa Abu Dhabi ho hari haramenyekanye cyane kandi hanakize cyane, kuko uyu mujyi wa Abu Dhabi wari warashyize ingufu nyinshi mu bucukuzi n'ubucuruzi bw'amavuta, mu gihe mu mujyi wa Dubai nubwo nabo babikoraga ariko boherezaga ingunguru miliyari 4 zonyine imahanga buri mwaka. Naho muri Abu Dhabi bo bari bamaze kugera ku kigero cyo gucuruza ingunguru zirenga miliyari 92 mu mwaka umwe gusa. Umuyobozi mukuru wa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yaje kubona ko deal y'amavuta atari yabo naho yabageza, ahubwo ko uyu mujyi ukeneye undi mushinga wunguka ku rutongo w'amavuta. Ubwo yaganiraga rero n'abahanga mu bijyanye n'ishoramari, abenshi bamubwiye kuba yatangiza sosiyete ikora ingendo z'ikirere, ahanini bitewe n'ahantu uyu mujyi wa Dubai uherereye ubwawo, kubera ko byibura barenga 30% kw'abatuye isi bakoresheje indege baturutse mu bice by'iwabo kugira ngo bagere muri uyu mujyi wa Dubai byabatwara amasaha ari munsi y'8. Mbega mu magambo make umujyi wa Dubai no mujyi w'icyerekezo uri hafi ya buri wese mu isi mu gihe cyose hakoreshejwe urugendo rw'ikirere. Niwo mujyi mwiza usa nk'wegereye hagati mu mutima w'isi, bituma byorohera indege gukora ingendo ziva cyangwa zerekeza mu bice byinshi bya Aziya, Iburayi, Afurika na Amerika n'ahandi mu buryo bwihuse. Uwo mushinga ubwo uhagarariye Dubai yawutaga mu gutwi yarawemeye, ariko ashyiraho amabwiriza abiri y'ingenzi. Avuga ko indege zabo zigomba kuba ari nziza, zishimirwa na buri mugenzi wese gusumba izindi ndege zose zari icyo gihe. Anavuga ko isibye amafaranga miliyoni 10 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika leta igiye gushora muri uwo mushinga, nta yandi y'inyongera azashorwamo. Ubwo nyine uwo mushinga niwunguka bibe byiza, ariko nuhomba uhombye Dubai isubire mu mavuta. Ahari mu 1985 mu mujyi wa Dubai muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, kubera uburyo amafaranga yashoye muri uyu mushinga ari make cyane bishoboka. Ubyumve neza ko atari no kuvamo indege imwe nshya, ariyo mpamvu iyi sosiyete yari yaramaze guhabwa izina rya Emirates Airlines yatangiye kodesha indege ebyiri zo gutwara abagenzi ku isosiyete yari isanzwe ikora ingendo z'ikirere ku rwego rw'isi yo muri Pakistan International Airlines. Icyo gihe Emirates Airlines yakodesheje indege ebyiri, harimo Boeing 737 n'iyitwa Airbus A100, maze itangira gutwara abagenzi ku mugaragaro. Isosiyete itangira ubwo. Nyuma y'amezi 5 Emirates Airlines igurukana abagenzi yari kiri ku rwego nta nyungu yari yaramaze kwinjiza, ariko nanone nta n'igihombo yari yarateje. Nyuma y'amezi 9 iyi sosiyete yari itangiye gutumbagiza inyungu zabo ku rwego rutari rwigeze rubaho na mbere muri uwo mwaka. Ndetse ubundi izindi sosiyete z'indege iyo zigitangira ziba zikora ingendo ngufi kugira ngo zibanze zimenyereze, zinabanze kumenyekana mu bice byegereye aho zikorera, zikabona kwaguka gahoro gahoro zikorera mu bice bya kure. Nubwo iki ari igitekerezo cyiza, ariko ibisi ko byagenze ku isosiyete ya Emirates Airlines, kuko yatangiye gukora ingendo ndende bishoboka, uko indege zabo zajyaga mu mijyi ya kure zigatunda abaturage benshi zibazanye Dubai. Maze rero ku bwa Emirates Airlines, Dubai ihinduka umujyi ubanza imbere y'indi yose mu merekeza abantu benshi berekezamo baturutse ku bibuga by'indege bigiye bitandukanye mu isi yose. Ku tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi mu 1987 iyi sosiyete yari imaze kugera ku rwego rwo kuba yagura indege zayo bwite, nyuma yo kumara imyaka 2 yose bakoresha indege z'inirano zo muri Pakistan. Iki gihe baguze indege yakozwe n'uruganda rwa Airbus,
yo mu bwoko bwa Airbus A310-304 yari ifite agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya akaba ari menshi inshuro 5 yose kuruta ashowe muri uyu mushinga wose ubwo watangizwaga. Iyi sosiyete rero aho kugira ngo batware abantu hagati mu tujiji duto Emirates yahisemo kumara umwanya munini mu kirere itwaye abantu bavana ahantu hamwe iberekeza mu mijyi minini cyane y'isi mu bice bizwi cyane muri Aziya, Afrika, Iburayi na Amerika, ndetse mu gihe izindi kompanyi zari zihugiye mu kuzamura ibiciro ku bagenzi bategaga indege zabo. Emirates yo yahanuye ibiciro ibitura hasi, aho yishyuzaga umugenzi 1/2 cy'amafaranga yishyuzwa n'andi masosiyete bikora bimwe, kandi umugenzi wese ugiye mu ndege ya Emirates Airline agatungurwa n'uburyo indege zabo ari nziza birenze ibikenewe, serivisi baherewemo zikaba nziza kurushaho, kuzigendamo bikangana no kurara muri hoteli y'inyenyeri 5, zikagira ikoranabuhanga rigezweho, harimo ubwiherero bwiza, aho kwicara hameze neza, intebe ziruhura umubiri n'ibindi byiza biguhuza ugasoza urugendo wumva ugishaka kuguma mu ndege zabo. Uko ibihe byagiye bishira, Emirates yakomeje kugura indege ariko zose nini cyane ku buryo zitwara abagenzi benshi kandi zigakoresha amavuta make cyane, nka Boeing 777 n'izitwa Airbus A380. Abo icyo bakoraga ni ukugabanya ibiciro ahubwo bakongera ingano y'abagenzi batwaraga. Mu 2008 Emirates yongeye gukora icyatumye ikomeza kwisasirana indi masosiyete yose bakoraga bimwe, kuko icyo gihe yahindutse umukiriya mukuru w'imbere cyane ku ndege Airbus A380 zari zimaze kumurikwa ku mugaragaro. Izi ndege nizo nini cyane mu isi yose kandi zirahenze cyane, kuko imwe gusa igura miliyoni 445 n'ibihumbi 600 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igatwara abagenzi 853 kandi bose bakagenda bisanzuye byuzuye. Uyu akaba umushinga w'uruganda rwa Airbus rwo mu Bufaransa rwashoyemo miliyari 28 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera uburyo izi ndege zihenze cyane rero, andi masosiyete yabonye ko kuzigondera byatuma bisanga mu bihombo, bituma rero Emirates Airline yisanga nta wundi bahanganiye mu gutwara abagenzi benshi icyarimwe mu kidege rutura nk'iki. Ikindi kandi kubera ukuntu izi ndege ari nini bihagije, ntabwo zipfa guparika ku bibuga by'indege ibyo ari byo byose, kuko iparika ahantu hagari cyane. Iki kibazo na Emirates Airline yabanje kukigira, ariko birangira yiyemeje kubaka ibibuga by'indege binini cyane, ndetse ku bibuga by'indege byinshi mu isi wongerwamo umwanya munini uzajya uparikamo indege zabo gusa, kuko ni nini kurenza izindi. Izi ndege bari bamaze kugura zemereraga uwazigiyemo wese kugenda ameze nk'uri mu ijoro rito, harimo ubwogero buhagije ku buryo ubishaka agenda akaraba akagera iyo ajya ameze neza cyane, bituma ihinduka igisubizo cyiza imbere kushaka gukora urugendo rurerure. Uyu munsi isosiyete ya Emirates Airline ifite indege nini cyane zo mu bwoko bwa Airbus A380 zirenga 180, akaba ari nabo bafite indege nini nyinshi mu isi hose. Ubundi ubusanga ku bandi bagerageza gushora amafaranga muri izi agence z'indege, ikintu bahuriraho bose akenshi ni ibihombo, kubera ko indege zirahenda, abakozi bazikoramo n'abazigenzura nabo bagahenda kurushaho. Byagera ku mavuta rero izi ndege zikoresha bwo bikaba ibindi. Ubyumve neza ko 40% kw'amafaranga yose yinjizwa n'izi ndege ako kanya ahita agurwa benzine cyangwa andi mavuta ya moteri z'indege. Ibi bituma rero inyungu iba gasenda nako kadakora neza. Niyo mpamvu amakompanyi akora ingendo z'indege yisanga kenshi mu madeni ya za banki. Ubyumve neza ko mu myaka 5 ishize amasosiyete menshi arenga 100 yakoraga ingendo z'ikirere byarangiye agurishije indege zabo kuri make, bahitamo gushaka utundi turimo mbere yuko basigara nta n'iripfumuye bafite. Ariko nabwo izasigaye zitwa ko zikomeye nka British Airways naza kenshi usanga ziba zirwana n'amaramuko, bitandukanye na Emirates Airlines imaze imyaka irenga 38 bayora inyungu y'ibifaranga umurundo. Nguko uko yabigenje ngo yunguke iryo. Icyambere bakoresheje abakozi bishyurwa make ugereranyije n'abakora mu zindi ndege, kuko izindi ndege cyane nk'iz'i Burayi na Amerika zibanda ku gukoresha abakozi b'abanyamahanga kandi baba bahenze cyane. Ibyo rero Emirates Airlines yabisekeye kure, yihitiramo gukoresha abakozi b'iwabo gusa, aho ubu bafite abakozi barenga 160 bose bafite ubwenegihugu bwa Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mbega ntagiye uzicara mu ndege ya Emirates Airline ngo wakirwe n'umukobwa cyangwa umusore w'umwarabu cyangwa umuzungu pire w'ibara ry'umweru. Ababo nta nubwo bahabwa akazi ko kuzihanagura.
Abazigiyemo murabizi neza kundusha ko abakozi bose aba ari Abarabu. Ibi bituma amafaranga bishyura abakozi aba make cyane ugereranyije n'uko bakoresha abanyamahanga bahembesha menshi. Irindi banga bakoresheje ni uguhitamo abenjeniyeri b'abahanga n'abapilote badasanzwe ku buryo hari ukuntu indege zabo bazikanika zikajya zinywa gake cyane gashoboka, kuko amavuta y'indege nicyo kintu cya mbere gihenda cyane mu mushinga wose wo gukora ingendo z'ikirere. Ikindi bakora ni ugukoresha indege zitarasaza zigaragara nk'aho zikiri nshya. Mbega ibi bigatuma byoroha kuzitaho no kuzikoresha ku buryo zikonsoma amavuta make cyane. Ubyumve neza ko Emirates indege zabo zimaze imyaka myinshi ziri hagati y'imyaka 8 n'imyaka 9, mu gihe mu masosiyete yo muri Amerika ndetse n'i Burayi usanga indege zabo ziba zimaze imyaka irenga 20 mu kazi. Ibi bituma rero buri mukiriya wese yumva kugenda mu ndege z'isosiyete ya Emirates Airlines abatekanye byuzuye, kandi ubwo ukamenya ko Emirates ikorana bya hafi n'ubuyobozi bw'umujyi wa Dubai, bagakorana bya hafi mu gukurura ba mukerarugendo baturuka hirya no hino mu isi baje gusura uyu mujyi umeze nka paradizo, kandi ubwo bose bagakoresha indege ya Emirates. Nko mu 2020 muri uyu mujyi wa Dubai habereye murikagurisha. Emirates niyo yari ifite isoko ryo gutwara abagenzi bose bazaga muri uyu mujyi. Byazanye inyungu nyinshi cyane yaba kuri uyu mujyi wa Dubai ndetse n'isosiyete ya Emirates Airlines yatwaraga aba bagenzi. Ikibazo ni ese Emirates izahura ku gasongero k'izindi sosiyete bikora bimwe? Ibi ntawe ubyiteze, kubera ko umujyi wa Dubai usa nk'ukora buri kimwe cyose mu kubungabunga uyu mwanya, kuko barimo no kubaka ikibuga cy'indege n'icyuzura kizaba ari kinini kuruta ibindi byose mu isi, kuko kizajya cyakira abagenzi barenga miliyoni 260 ku mwaka umwe gusa. Iki kibuga kizajya gitegeraho abagenzi bakubye kabiri abagenzi basanzwe bategera ku bindi bibuga by'indege binini mu isi hose. Ndetse iki kibuga kizaba kinahwanye neza n'ubuhanganye bw'indege zabo nini bidasanzwe nka Boeing 777 na za Airbus A380s. Nk'uko twatangiye tubibabwira, bari ku rwego rw'uko indege zabo zisanga buri hamwe mu isi yose, muri buri cyerekezo zirirwa zitwara abantu mu kirere, nizo zitwara abagenzi benshi hirya no hino mu isi hose. Ndetse bakora ibishoboka byose ngo hafi buri wese mu isi amenye ko haba agence y'indege igira indege nziza kuruta izindi zo zose yitwa Emirates, nubwo yaba atazigera zigendamo ariko akabimenya, akaba habizi ku buryo yanayirangira mugenzi we wazagenda mu ndege. Iyamamaza ryabo akenshi rero barikorera mu mikino irebwa n'abantu benshi mu isi hose, nk'imikino y'umupira w'amaguru football, aho bamamarizwa n'amakipe akomeye kandi afite abafana benshi mu bihugu by'i Burayi na Amerika. Nko mu Bwongereza bamamarizwa na ekipe ya Arsenal, aho na stade y'iyi kipe initwa Emirates Stadium. Bakanamamariza kandi ku makipe akomeye cyane mu isi nka Real Madrid yo muri Espagne kuva mu 2011, ariyo mpamvu uzabona abakinnyi b'iyi kipe mu myambaro yabo mu gatuza haba handitseho Emirates. Bakorana bya hafi n'amakipe yo mu Butaliyani nka AC Milan, Olympique Lyon yo mu Bufaransa n'izindi nyinshi. Bakanamamariza mu mashampiyona y'umupira w'amaguru arebwa n'abantu benshi bashoboka. Bituma muri aba bose rero bakurikirana iyi mikino uzatekereza kuba yatega indege, nta kabuza azahitamo kugenda muri Emirates Airlines. None haba hari indi sosiyete izavumbuka igakura vuba ikaninjiza inyungu nk'izabo? Mudusangiza ibitekerezo byanyu n'uburyo mwakiriye kino kiganiro mubinyujije muri comment. Mu gihe wakunze ibyo nkora kandi ni byiza kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok, ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.